Riasa sampun ketanjebang maring tanah. Nah, ane jani lantur bapo nyari tiang ngarep tekening dewa di subane kayu dap-dap ketancepan itu di sejroning ibu pertiwi ceningnya Sukeseman nyane apang uni nasake wala apang sida nyentatas si dewa tekening unduk ya tesuk semani kuning dados sepadandana maka kawiyakianipun kayu dap-dap tu sat maku angin pedandanan sat maku angin tungked anak kewikan ngambel kamu tur maning aning lah sesana ane patut ngambel di sejeroning nancepan kayu dap-dap terus jadolean wantah hangani sang maraga utama matu geni do peti kalane ngangani sang maraga utama nancepan kayu dap-dap jek pesu lantas api dosat make simbol pari dap-dap iraga didini sat make upeti ya siadong uripang sarawayatnya sane suci mawit sangkaning upeti sida raris nguripang sekancan sane ada dini pebekas di jagat sekala pedananan mangkinanan nah ini jani buin lan kurang bapo nyari tiang arep kekening dewa ane marupa pedananan ceningnya ngaran tungket jantaran urip inake pedananan tu sing jadolen wantah kasuk semanipun itu wantah adan tungket pinake ane nananan dini sehananing ane maurip dini jagati ya sane ngangge sang pandito tur maning ane patut mesrana yado ngangen dedanana wantah ngani sang maraga suci ide sang maraga suningi ya satria juga wenang iku setiusin ringangan ide sang maraga iku jening ane wenang masih ngangon tungket wantah ngan ide sang maraga kesatria
sikut nyane madiosa rikalani angan desa meragukan jatuh sambil nangon serana maruput ungket do ngangon sikut kiwalo sikut ipune wanda madios-diosana keto luwe dados simul ngawang kurang nagumantira residoi dewa paritatas tungket saat maku simbol rikalane ngangani desang meragu kesatria ngambel singgian sedakin cangkati dados pemimpin yen bausang bapo jarojani pangsido idewo paritatas jeningnya